tawaba mu dia na critica na answer na no CJ mpacho Richoko wo ho de ma ya bibia say wo can breakfast anopa nkwada ne beko school obem wukunu beko adwuma wo oba na yiri to beko adwuma ne ade wo so adopa na utumi keka bibi bom kakra de man nkwada no a eye Richoko ene wo say batan bia ma wani eko ho sasa Richoko eye kama nya fe na wo kope ya anoma de ne si ha na we sia na asa we no abesa we no asa we ni nyina no eye ka enti we no Richoko aye 3 in 1 ediaba sa 3 in 1 we no wo dia ne se watia no wo dia gu wo cup mu wo dia gu so hye no ano no wa wie say epi ankasa sa wo de ba ko pekrompo gu cup mu a epi ankasa enti na me ba bia na ma yire me ho ka kire wo say eye Richoko sansa me pese obeboka me pese obeboka se nkwada ya mo ko body unya Richoko 3 in 1 ya eno ano no nya fira ba wi akoto ho meleke ne ho ahon biem eno a ene Richoko breakfast de eye Richoko efie yesuku say your office aya mutwa moye breakfast de ma ahoho ne gas nyina no eye Richoko mesrem ma wonsa enka bi na efie enye nika na yakoda obokrata ni ma me hyase wo daily graphic CJ se wonim se enne na yenkwada ye omochro basic education certificate examination BC no enne na omo hyase na wo hwe han ma enkwada 602,457 na omo ye final year JHS students a ekwochro so hwe no na omo test last year no na omo dodo eye 533,408 omo increase by 49,049 yeah. Kwada social last year this year abeka ho na ekosoro pa ekosoro enti obo hyase enajo dai na omawie efieda ebeya eye August 11th na enne no mo betwa religious and moral education RME na English language me kai pa o kai wo JHS index number ai okay abana de be okay me da be kai kakra SS ye kra de be am say 2021 bi da be kai dia aka no ma 2021 na cho BC da bi in the man see Kedua na kasaba maybe zan because many kedua nyina na chiro de ye ewa busko dagama so do kokko ene ye kwotwe nto ba maybe zan so kai ni inde ana wo mitimpa o 2021 eko udini nyina ya sa enti CJ ushoma afiwe no kwada na doso pa enti se na omo twa ni English ni wi anya bo otena omo be tro science na Ghanaian language so dey me favorite Mr. Bitrobu be na wa mama wa na ga mama de enti na yambo chon be tro Ghanaian language eno ne na wo de tia Timi kan news as script bi na ana pay house am say afra de adro wedi adro sige ame komani enti eno so wa hanti ye mana ekotro ni nyina no ya we show more the best enti omo nim subjects omo be tro akosi nyambo efida no ya we show mo nyina all the best na ememe wom no eye 300,323 na ema no eye 300,391 difference no enya kase bia sai no ho asam da ha na sige wonim say no MPA ese men kanche wo na ye nyina ye kanche wo se wo nkran ha na so wo kumase a nyame yadoma next month e wa fi wo ye mu no next month ya no wo mo hyase ye piloting nti se me yusu gas no me wo cylinder me cylinder me dia se manya me bena nti wo mo be ma wo be ba register wo Ghana card be ba ye registration no wo register wi a wo kwanya se wo be ba ne ya fill cylinder da si ho no afa wo ko yusu wi na sa na wo dia ba na wo be fa dia fill na wo de ko ye nkran ha Kumasi na omo pilot yenkofa ne keke o Ghana card na kita na ade be kwakoye registration ni bibia ansana watumi abeka ho a wo ba be fa kokko bibini wo be ho anu afa ko no anu no hu na gire kwan biem na se hanso so be hia Ghana card ko ya Ghana card kro no a na se wuni Ghana card wuni Ghana card cylinder no nya bi yusu nti no so I say quickly na kwofo a jisika na wie akeka wo simu no we ye nya ne sa wo de Ghana card na be register be bia wote wo location wo bibia no MPF ebenya into beje cylinder na ko yusu ya na de aba no abeje fo front we na abeboa na edu won mo so a ye bebisa mu nkomo yie na ya hye me try na ye kama nkwade a na ma bedi ho adanse eno dan chen so a sige sese no wo hwa ye wrasa mu abugina po ye so afo no hwe nsase ne mu agudie so wo se cabinet agietum ese ne no ye fre bibisa green minerals
minerals of the future na wo hye de ye fe no sa green minerals na agudia hodo ne niema wase ne bi no bauxite cobalt copper lithium granite manganese and nickel ni nyina ehase eboa ema energy ho sensam nya clean energy na eno no mo che say ehye omagisa policy atuma this is ebeto ho nti se wo pese wo bomode na wo kope kotubie ni ade no ehye bia wo se wo de ye adwuma ne ho omo che say July 27th na omo agitu mu atese no nkitawde gu so a ekoso ahye pa na eba abeda ho mede wo call daily guide na mede wa hyase wo ne fa etoso dumiensa na CJ weekend we nese wani nse wo ka kire ewo Akuapem North abaton pesia ne so yewura samie wo ko no na ye director general Edema National Lottery Authority NLA yesi edromo pa ye ka domo anyese ye ha ye ni o ye ka domo a yesi edom edroma wo twe wo mo ekoye ni wo mo piepre fi wo ma fiem eba emonte so be nante na eye health work na we de mega nkasa wo mo da wo kratai ebo amane ese emu ahemfo emu celebrities emu comedians and emu anyontofo na enyasem kuma na eye na na yurenchi odikan eye mampon Akuapem apesamaka hene no wo hobi abranti a obo enyuntude Edem si Yesu ni medem yeah unim no no hobi okay Calibos na owo ho eno achi so no omo mo share Facebook no this one the joke and the day drop no na wo share wo Facebook sa no na enyasem kuma chairman Jeff Jeff Konandu yeah me hu no wono gina kapo wono gina kapo nchen no yeah CJ yakeka womo so mo hunu ye womo nam hunu bi sada ewo eye Akuapem North abato empesua no so enti chese we na ba sa no se wo yimpanyefo ye ba ye no a edoma nka se opiepie fi dem pie ye no na dro so na wo hye wo he na eno na eye nana yrenchi odikan wose edom we womo hunu bi ewo eye Akuapem North hoda na wedi adanse so manfo ni nyina ka bo manfo ni na ye krado hyenum se yewura samye woku beba na eye na ni sode hu so no bedi MP ewo honum no ebetumi abaso enti empenyefo ahodo ekoye ene ade nyina na wo hye wo heya ayowa edia to Facebook ama no the bokrata so atwa bia say a section of the crowd ebra na wo ye ofie work no ofie pe work na ekoso no na esewani ensa wo ka kire enti no edoma kasa ni nyina no 2024 adwuma ya opeso obo Edema Akuapem North manfo no ene wo hyemu kena we ye de prapra kwamu no wo hunu bie ewo ho no na monga nkyere kapu se ekwan ne da ho aha me bie osoro kwan Edi amano ewo Akuapem North me bie di amano enti won kwana nim why de a green light na wonim so obi adwane fa Akuapem North blue ko mo se samenko na wo be wo se de na why wo no ekwan ne dam da be wo se de na why wo di ko sia same wo no kapo ko anim se de Akuapem North na de kapo aka ho eno ano no enti wabodwuma ofie work no na ye massive pa obi opia bonten ebeka ne ho no kapo so wada munyina ase wose we ensi heya ebeto aso saa na sije se Dr. Mahmoud Bawumia so ko media mu ko poemantemu okwa poemantemu a wahyase bonentoa ene omanfo no ekasa katafa to so ensia eka ho asem na omo kyese ohyase ewo Akuapem pono so ewo apoemantemu ho no na mya wodi kan ekoye no womo ekyese wakwa Akuapem North and Akuapem South okre na woni so okre na ye papa dambotwe akwa ndose no Tije me hunu ye na mekenka ono akra sakra chro de to ni Facebook na enyasem commenti say primaries no ko so campaign ko so na on camp afedie watuna num tuo wayi nanim exese candidate betumi abo party no wose ba bi o manager no ba bi party ni gire ne no de obetumi abo party na 2024 o ma break 8 eye Dr. Mahmoud Bawumia and see eno ewo ha a o si je nyabotere na sese no unse wo fi honum na ordinary chiremu ewo eye achim na wakokwo but obedi kan so akokro block honum na nsa na
sana wakwamia hodo na aka no tino sije no ano no na mede wo sori so do be kwai DC ne baba ne de o se ne na autopsy bibia no be ye bibia police for se enye no krese ye chim ne kon se de nkofo keka wo se enye no krese obi bo ni tuo na mom no hwehwe mu ne ne autopsy ne be kire bia akwakosi sije mede